Happy to see you still committed. Carrying on what you have begun. You got a committed leader. Makes a big difference. Yeah. Let's give him a big clap. And let's clap for one another also. Huh? It's always great when men come together for the Lord. So unfortunately I thought it was full. My laptop is drained. I speak from my heart. So I have been seeing you now for 8 years. You have been as a group, right? And I'm sure you don't want to stay 10, 15 for another 8 years, right? I'm sure you want all the men of Latvia to join you, right? Yes or no? Yes. Yeah, but you just can't do it with what you are doing. You need to add some power to your group. And to do that, I want to give you a secret. The secret is that you must add spiritual gifts to your group. Tas noslēpums ir tajā, ka jums savai grupai ir jāatrod garīgs dāvans. I'll tell you why. Un es pastāstīšu, kāpēc. The whole problem is because of what happened in the garden. Remember the garden? Visa lieta ir tas, kas notiek dārzā. It was a very beautiful garden. Jums atceraties brīnišķo dārzu. But somebody messed it up for us. Bet kaut kas mums to visu sajauks. Now we are out of the garden. Mēs esam ārpus dārza. And everything is thorns and thistles. When you try to prepare a garden, you have to sweat. It's painful. Jūs rokat zemi dārzā, jūs svīstat. Yeah. And something terrible happened in the garden. Tad kaut kas negaidīgs, briesmīgs notiek. You know what it is called? Jūs zināt, kas tas Sin. Tas tiek saukts par grēku. We must study the properties of sin. It is more than physics and science cannot understand this, Jūs zināt, ka grēkam ir dažādas īpašības un just one man's sin continues to affect us after thousands of years. There must be something terrible about it, right? Kaut kādas lietas grēkā jau notiek jau tūkstošiem gadu ilgi. Let us understand what happened that we are suffering the consequences after thousands of years. Un mums vajag saprast, kas tad notiek, kādas ir tas sekas šiem tūkstošu gadu vecam grēkiem. So much so that God had to come down, become like us, just to get rid of sin. He could have sent an angel, but it's not possible. It's impossible to get rid of sin except through the Son. Šo tūkstošu gadu laikā Dievs ir nācis uz šo zemi, sūtījis eņģeļus uz šo zemi, bet tāpat tas grēki ir palikuši šeit, nekas nav pazudis. It's important for us to know how God created us. Ir svarīgi saprast, kā Dievs ir radījis mūs visus. Because all this will help us to process what we are trying to tell you. Jo tas ir vajadzīgs, lai jūs saprastu, ko es taisos un tagad pastāstīju. We are tripartite. We are body, soul and spirit. Mums ir miesa un dvēsele. So the outer layer, ārējais apvalks, is our body. Ir mūsu miesa. Which is our 5 senses. Tas miesa, kurai ir 5 jūtas orgāni. Turn around like this. So our 5 senses, right? We watch, we touch, we listen, we smell, we eat. So that is our body. It makes us world conscious. We are in touch with the world because of our 5 senses.
pieciem maņas orgāniem mēs saskaramies ar pasauli. We are in touch with the physical world because of this faculty. Mēs saskaramies ar fizisko pasauli. Then we have another layer, right? Mums ir nākošais slānis, Which is our soul, kas ir mūsu dvēsele, which is our intellect, intelekts, emotions, emocijas, and our will. mūsu gribas spēks. It makes us self-conscious. We get to know ourselves. Tas mums rada pašpārliecinātību. And then you have the spirit, the innermost core of our being. Tad pašā sirdē mums ir Which is our spirit, dvēsele, which helps us to be God conscious. gars. So you see, that's who we are. That's Tas our ir tas, spirit. kas mēs esam, jā. And we have to live with this all our lives. Un tā mēs dzīvojam šīs mūsu dzīves. When man committed sin, Kad cilvēks nodara grēku, sin affects our body, grēks pirmkārtām skar mūsu miesa, tad mūsu dvēseli, we have sickness, we mums ir slimības, misuse our senses. mēs nepareizi lietojam mūsu piecas maņas orgānus. So sin is not external, it enters deep inside, you see. Jūs redzat, ka grēks nenāk pat aizšot dziļumā, bet viņš nāk caur mūsu miesu. Every time you break God's commandment, the whole man, sin penetrates into every core of our being. Tas grēks caurdurās caur visām mūsu šīm trim We want to enjoy our five senses, layers. but if we do it in the wrong way, it gets inside. Bet, Our soul. ja mēs nepareizi attiecamies pret grēku, tad tas grēks iet dziļāk mūsu dvēselē. It affects the way we think. Viņš jau iespaido veidu, kā mēs domājam. Once you think wrongly, it affects your emotion. Ja mēs domājam nepareizi, tas jau iespaido mūsu emocijas. And if your emotions are affected, Un ja mūsu emocijas ir iespaidotas, you will do what your emotion tells us, your mind tells us, either good or bad. un mūsu emocijas tad teiks mūsu prātam, ko darīt. So your will is affected. Tātad mūsu gribas spēks ir iespaidots. And you become more conscious of the effects of sin inside. Jūs tad vairāk nospiest iekšpusē. And then it also enters into our spirit. Un tas ir tālāk iet garā. It affects our relationship with God, Tas jau sāk iespaidot mūsu attiecības ar Dievu, our prayer time, mūsu lūkšanās laiku, our relationship, husband, wife, children. mūsu attiecības ar mūsu mīļajiem sievu, bērniem And our relationship with ourselves. un attiecības ar mums pašiem. So that is the effect of sin, brothers. Tas, jā. So if some of us are going through confusion and problems and anxieties, you know where it came. Ja kāds no It mums entered- iet cauri Jā. kaut kādām grūtiem laikiem, Jā. kaut kādiem uztraukumiem, pārpratumiem, tad tas ir If your body is in a problem, you Jūsu can use the miesa ir- doctor's medicine. Can Jums help you. miesa ir problēmās, jūs sākat lietot kaut kādas zāles. An operation might do something. Un ar kaut kādu ķirurģisko iejaukšanos. But what has happened through sin, no human faculty can help you to remove the effects of sin. There's no Bet doctor, there's no nekas surgeon. cits, neviens cits nevar jums palīdzēt tikt vaļā no šīs grēka. Not only man, it affects your family. You commit a sin, Tas ir ne It tikai, affects kā your jūs family. teicat, tas iespaido jūs pašu, bet tas iespaido arī jūsu ģimenes. it affects your community, Tas iespaido arī jūsu sabiedrību apkārt. it affects the church and the world. Tas iespaido arī One Hitler and everybody has to suffer, right? Pietiek ar vienu Hitleru un visiem ir jācieš. One priest, one Yes. leader, Christian leader, has a scandal
it affects all the church. Ja kādam garīgajam līderim, kāds garīgais līderis uzstājas kādu skandālu, tas iespaido visu baznīcu. And there is no human instrument to repair it. Un nav nekāda cilvēkam pieejama instrumenti, kā to visu sakārtot. Not when Adam sinned, not only he, but also the ground got contaminated. Bet ne tikai pat cilvēka miesa ir bojāta, bet arī pat zeme, uz kuras cilvēks atrodas, ir bojāta. And it affected the heavens and the earth. Tas iepaido zemi un debesis. So, God out of His mercy has to give us another instrument. Dievam ir jādod mums kaut kādu citu papildus instrumentu. And those instruments are spiritual gifts. Un tie papildus instrumenti ir gara It dāvans. It can give you a CT scan of what is going inside. Mums, sorry? CT scan, X-ray, spiritual gift. Jā, tad Dievs mums dos rengenu tādus starus, kas caurstrāvos mūsu 3 līdzi. So the spiritual gifts are very important, you see. Tātad gara dāvans ir ļoti svarīgs. Once you begin to use the spiritual gifts, your group is going to change. Kad jūs sāksiet lietot gara dāvans, jūsu grupa mainīsies. St. Paul in the letter 1 Corinthians, he tells us. Svētais Pauls vēstulē korintiešiem In chapter 12. 12. nodaļā. Eagerly desire the spiritual gifts. Eagerly. You must long for spiritual gifts. You must desire. Jums ir vajadzīgs, jums jāielgojās pēc šīm gara dāvanām. Because the spiritual gift makes a big difference to our spiritual life. Tāpēc, ka šīs gara dāvanas tiešām veids pārmaiņas jūsu garīgajā dzīvē. Many of us God has given us some things to make our Christian life easy. Dievs mums ir devis kaut ko tādu, lai padarītu mūsu kristiešu dzīvi vieglāk. And that's spiritual gifts. Un tās ir šīs gara dāvanas. So we must not be ignorant about the spiritual gifts. Mēs nedrīkstam būt you must have knowledge about the spiritual gifts. Gara dāvanām, noliedzoši pret šīm gara dāvanām. So he says, I want you to understand. He says that through the spiritual gifts, 1 Corinthians chapter 14 tells us. Tad šī 12. sadaļa vēstule korintiešiem saka. Pursue love. Long to love. Grow in love. In love. Man būs grūti iztulkoši. Yes. I said that it's very difficult for love. me to... Love. Mīlestība. So I translate in Latvian. And eagerly desire spiritual gifts. So he's asking us, long for mīlestība, I want it. ļoti vēlās Give me šīs gara spiritual dāvanas. Yeah. So today God is speaking to this group. God is speaking to Dievs runā ar to grupu. Are you using the spiritual gifts? Vai jūs lietojat gara dāvanas? Come on, tell me. Yeah. Which one? Kādas? Which one? Tongues. Tongues. How many are using tongues? Only one. Cik mēls jūs lieto? Cik cilvēku Two. mēls? What about the others? My tongue. The gift. Okay. So I will tell you, if you get the spiritual gifts, you can pastāstīšu, ja jums ir šīs gara dāvanas. Great things will happen in this group. It will not be 20 people. It will be 40 lieliskas lietas and 60 and more. Jūs būsiet 16 un vairāk. Whenever you use the spiritual gifts, and God wants to give you that, you will be able to evangelize more. Tās Dieva dāvanas, kas jums Dievs ir devis un jūs viņus lietojat, tas palīdzēs jums augt plašumā. I'm sure you are
try to evangelize your friends. Have you tried to evangelize your friends? Es ceru, ka jūs cenšaties nest evaņģēliju jūsu draugiem. But it is tough, right? Bet tas jūs paši zināt, kas ir grūti. You don't have so much fruit, otherwise you would have been, last year also you were the same number. You're still struggling. Es biju pie jums laikam pagājušā gadā un es skatos tas pats cipars. Jūs esat tik, cik jūs esat. But if you use spiritual gifts, next time I come, you will be double and triple. You know that tree? Es varu lietot zāģi, lai nozāģētu koku. 1, 2, 3. It takes time, right? Yeah. To cut a tree. Yeah. It takes time. Tas prasa laiku, lai nozāģētu koku. If it is a big tree, it takes a long time. Jo tas ir liels. But if I gave you a chainsaw, electrical, ja jūs to darat ar rokas zāģi, tas būs ilgāk, bet ja jūs to darat ar motorzāģi, tas būs ātri. Power tool. Tas ir papildus darbrīks. Right? Darbrīks, jā. So whatever you do in your Christian life, if you use the spiritual gifts, you do faster and bigger. Ja jūs, tā ir tāda alegorija, faktiski, ja jūs lietot arī šīs gara dāvanas jūsu garīgajā dzīvē, tad jūs viss notiks ātrāk. I can speak for 1 hour and after 30 minutes you start sleeping. Es runāšu runāt stundu, bet pēc 45 minūtēm mums ieskatīs lēnām kritīsiet miegā. But if I preach and a man with who's limp, if he gets well, you will keep listening, you will not go to sleep. Jā, bet ja es līmu cilvēku. Right? If somebody brought a dead man and he became alive, you know the whole town will come. Ja kāds atnesīs mirušu cilvēku un es viņu atdzīvināšu, tad visa pilsēta sanāk. And if I look into your eyes and tell you what you did yesterday, more will come. Jā, un ja es skatos uz tavās acīs, pateikšu, ko tu darīji, vēl vairāk cilvēku sanāks. So, in short, brothers, you want to be strong Christians? You need power tool. Jūs kā stipriem kristīgiem brāļiem, jums jālieto šie papildus rīki. So, spiritual gifts. You need tās ir tās gara dāvanas, kas ir jālieto. You know, last time I came and I thought, if I only was to preach and preach and preach, but we use spiritual gifts. Pēdējā reize biju redzēju jūs lūdzoties šeit un jūs lūdzāties un lūdzaties, bet es jūs iedrošinu lietot šīs gara dāvanas. Okay. All? Yeah, all. Where's Where's your notebooks? How you come to school without textbooks? Kā jūs atnācat skolu bez burtnīcām? You have to study. We remember everything. No! Once you go home, within 24 hours you remember only 60%. After 4 days, you will see only 20%. Yeah. So now, I want to make a case. I want to convince you that you must go for spiritual gifts. Es gribu pārliecināt, ka lai jūs tiešām meklētu šīs un rastu šīs gara dāvanas. You say, oh, why you need gifts? I got a strong faith. I don't have to see miracles. Kāds varbūt skeptisks, ka ko jūs te man izstāstījat, kāds gara dāvanas? Es jau esmu redzējis brīnumu. It is only an excuse. Tas ir tikai tāds atruna. Yeah. Because you don't want to exercise your faith. Tas ir tāpēc, ka jūs negribat Let us not become super spiritual. Un jūs negribat kļūt ekstremāli un super garīgs. Jesus, I will give you proof why spiritual gifts are important. Dievs un Jēzus Kristus pārliecināts, kāpēc šīs gara dāvanas ir nepieciešamas. One. Pirmais pierādījums. Jesus used it. Tad pirmais Jēzus Kristus lietojas tās. 1/5 of the gospel talks about
spiritual gifts that Jesus used. Viena piektā daļa no gospeļiem Signs. runā par šīm gara dāvanām. Jesus used it, you know. So it must be important. Jesus used spiritual gifts all the time. Es vēlreiz saku, Jēzus lietoja šīs gara dāvanas. That brought many people to listen to the gospel. Tas ļāva ļoti daudziem pietuvēties Jēzus Kristum, klausīties, ko viņš saka. One day John the Baptist, he was put in the prison, right? Kad viņi vienojās, Jānis Kristītājs tika ielikts cietumā. And in the prison he had many doubts. Un cietumā viņam radās ļoti daudz domas. He said, oh, the Messiah has come, but I'm in the prison. I mean, what is happening? Mesija ir atnācis, bet es atrodos cietumā. Kas notiek ar mani? Is this man really the Messiah? Vai tiešām šīs cilvēks, kas atnācis, tā ir Mesija? So he sent his disciples to Jesus. Are you the one? Vai viņš sūtīja, tiešām prasīja Jēzu, vai tiešām tu esi tas, kas Jesus does not answer him. Un Jēzus atbildēja viņam. He performs miracles. Viņš darīja brīnumus. And he says, go tell John what you saw. Un Dievs runāja ar Jānu Kristītāju. Redzi. So spiritual gifts are a sign of the messiahship of Jesus. Šīs gara dāvanas ir zīme, to Mesijas zīme. Jesus has told us to go to the end of the world and preach the gospel. It's a commandment. Jēzus Kristus sacīja mums visiem, ejiet apkārt pasaulē, stāstiet par mani. But along with that, he also said, go cast out the demons and heal the sick. Sorry? But along with that, he also said, cast out the demons and heal the sick. Bet kopā ar to Jēzus Kristus teica, kad nogaliniet sevi nelabo un arī nedariet grēkus. So it's a commandment. Tā ir tāda vienošanās. Did you raise the dead so far? No. Well, you are not obeying the Lord. Un neesi darījis daudz. I'm joking, but you know, God wants us to do these things. Dievs vēlās, lai mēs to darām. You look at the church, how did it grow? There are 14 incidents in the book of Acts about signs and wonders. Paskatieties, kā baznīca ir augusi. Šeit ir 14 kaut kādi incidenti. The apostles, Apostoli. they preached the gospel of signs and wonders. Jēzus Kristus mācekļi mācīja par šiem visiem lietām. And every time a miracle took place, you will hear, and the church grew in numbers. Ikreiz, kad jūs dzirdējāt vai redzējāt kādu brīnumu, baznīca auga savā skaitliskumā. 14 times 14 reizes. it is mentioned. Tas ir 14 reizes, tas ir pieminēts. Signs and wonders, church grows in numbers. Kaut kas notiek, kāds brīnums notiek, baznīca auga. So if you begin to exercise the gifts, your group will grow. Un ja jūs sāksiet darīt šos brīnumus, jūsu grupa augs. Are you getting my point? Jūs sapratāt to, ko es jums stāstīju? Yeah, So you must add the spiritual gifts to this group. Jums jāietver šos gara dāvanas jūsu grupā. Even the church tells us, the Vatican document says, use the spiritual gifts. Pat Vatikāna dokumentos saka, kad mums baznīca saka, lietojiet šīs gara dāvanas. Pope Saint John Paul II says, it makes the church lively and rich. Jānis Pāvils II pat teica, ka šīs gara dāvanas palīdz baznīcai kļūt dzīvelīgai un bagātākai. So if you want to make your group lively, ja jūs vēlaties savu vietu grupu padarīt dzīvelīgāku un bagātāku, you must start using the spiritual gifts. un jums jāsāk lietot šīs Gift of prophecy. Sorry? The gift of prophecy. Un arī, pravietot. Gift of healing. Dalīties savām jūtām. Gift of wisdom. Dalīties savu gudrību. Gift of knowledge. Savu zinības.
Healing. Ar savu dziedniecības. Tongues. Sorry? Tongues. Tongues? Mēlēs. Mēlēs. Jā, mēlē. So when you use these things, your group will, if new people come in and use their gifts, they keep coming. Ja jauni cilvēki un jauni vīri nāks jūsu barā, You are not going to grow, brothers, just by meeting and praying. You will grow personally, but your jūs group will not grow in jūs katrs numbers. no jums augs iekšēji garīgi, bet jūs neaugstiet skaitliski, ja jūs tikai lūgsieties. Jums jāsāk pielietot šīs gara dāvanas. So today, the Lord wants to equip you with a desire for spiritual gifts. Un šodien Dievs jums dos šīs gara dāvanas. Are you going to ask for it? Vai jums jautāsiet pēc tā? Yes or no? Because it's easy, you know. If you go and speak to some brother, hey, Ja come jūs iesiet to this group. kas nāks šeit, kas grib pievienoties šī grupā. And he says, I'm sorry, my son is sick, how can I come? Un kādi no tiem, un jūs jautāt, un viņš atbildēs, mans bērns ir slims, kā es varu atnākt? So I said, no problem, I come to your house. Nav nekādas problēmas, es atnākšu uz tavu māju. And you pray over the son. Un tu lūksies priekš And he ar gets viņa healed. dēlu, And he gets healed. un viņš tiks dziedināts. You can be sure he'll come for your meeting. Un jūs esat pārliecināti, ka pēc šī tas vīrs pievienosies jūsu grupai. Are you getting my point? Jūs sapratāt, ko es jums mēģinu So I really believe the Lord is asking me to tell you, brothers, that you have to learn how to use the spiritual gifts. Un Dievs lūdz man, lai es jums pastāstītu, kā pielietot šīs gara dāvanas. It is going to make your group more rich. Un tas ļaus jūsu grupai kļūt iekšēji bagātākai. The charismatic renewal in India has come for a long time. It's almost close to 50 years. Charismatic renewal. Charismatic group started in India. Karismātiskā grupa sākās Indijā 50 gadus atpakaļ. Many groups did well. Ļoti daudz grupas abi attīstījās. But after some time, many groups have just disappeared. Bet pēc kāda laika daudz grupas vienkārši izzuda. Or only old ladies are there. Sorry? Or only old ladies are there. Old ladies, old. Vecas sievietes, jā. Yeah. But those groups, the survey has been done, those groups that use spiritual gifts, they keep growing. Bet tās grupas, kas lietoja savā ikdienas dzīvē šās gara dāvanas, augu vairumā. Yeah. It is very important. Tas ir ļoti svarīgi, jā. Because after some time you will get frustrated if you are not able to bring more people to the Pēc Lord. kāda laika arī jūsu grupas sāks rasties kaut kādas vilšanās, nepatikšanas par to, ka jūs neaugat vairumā, jā. One of the most biggest evangelism congregation is Father Naikam Parambal, one who from Kerala. You must have heard of this big movement. Potta Viens no svarīgākiem evaņģelāzijas notikumiem ir, lot of thousands, Potta, that's a divine retreat center. Divine retreat center. It's a retreat center in India. It's retreat center Yes. India, jā. And every week for years and years, thousands of Christians, non-Christians come and they are touched because the spiritual gifts are powerfully used. And what's the name of this? The Divine Retreat Center. Divine Center. Kaut kā centrs Indijā, Divine Center, uz kuru plūst tūkstošiem cilvēku, un jo šajā centrā tiešām tiek izmantot šīs gara dāvanas. The priest, they use the word of knowledge. I can see a man who is wearing a red shirt. He has a heart problem. God is going to heal you. God is healing you. And the man gets healed. Un šajā Red centrā shirt, mācītājs tiešām jūt, un viņš dziedē to cilvēkus, kas ir atnācis uz šo baznīcu. All the time they are using the spiritual gifts. A lot of people come. Un visu laiku viņi lieto šīs gara dāvanas, un cilvēki nāk straumēm. Now Paul tells us why this is happening. Un jautājums ir, kāpēc tas tā notiek? He tells us. Un Dievs saka mums.
The gifts are used for the Dāvanas. manifestation of the Dāvanas Spirit tiek lietotas, lai manifestētu and for the service of the body. un priekš mūsu ķermeņa. So two things happen when you use the spiritual gifts. Divas lietas notiek, kad jūs lietojat šīs gara dāvanas. God is invisible, he becomes visible when there is a miracle. Dievs, kurš ir neredzams, kļūst redzams, un tas ir brīnums. If a dead man becomes alive, you can be sure, oh, Jesus must be here, right? Bet ja miris cilvēks kļūst dzīvs, tad jūs padomāsiet, jā, Jēzus Kristus bija šeit, ja? A man with a limp suddenly starts walking and jumping, you know Jesus is here. Cilvēks, kurš klibojas pēkšņi vai grūti staigāt, viņš sāk slēkāt un skriet. The second thing Paul says is when you use the gift, it builds up the body. The body keeps growing when you use the gift of prophecy, the gift of knowledge. Jānis Pāvils otrais teica, ka ja jūs pielietot šīs Dieva dāvanas, tad jūsu ķermenis kļūs lielāks, spēcīgāks, un jūs varēsiet to lietot. So what am I saying? Today, let's ask for the gifts. Un ko es jums saku? Jautājiet un prasiet pēc šīs Dieva dāvanām, gara dāvanām. It's going to make a difference. Tas padarīs jūsu dzīvi savādāk, un tas mainīs dzīvi. It's going to make a difference to the renewal in Latvia. Tas veicinās atzimšanu Latvijā. Sorry, my English. No, sorry, yes, I'm also not He's doing his best. Yeah, give him a clap. So, this evening, brothers, one of the very important gifts that you must use is the gift of tongues. Ko es jums šovakar gribu pateikt, ka viena no galvenajām un gara dāvanām, ko jums šodien jālieto, tā ir mēls. There are three kinds of tongues. Ir trīs veidi mēls. One is the miraculous tongue. Viena brīnumainā mēle. When you speak in one language, everybody understands it. Un, ja jūs runājat vienā valodā, viens otru jūs saprot. Latvian, Slovenian, Estonian, Jo Latvijas Russian. saprot Igaunis saprot Krievu un Slovāku un tā tālāk. when Father speaks, Kad tēvs runā, all the congregation understand in their language. un visi saprot, par ko That is svētais the tēvs gift of runā. miracles. Tas It's a ir miraculous brīnums. tongue. Tas ir brīnumainā I mēle. want to tell you my story. Es izstāstīšu jums How savu many stāstu. people have heard of Ralph Martin? He is one of the great charismatic leaders of the earlier days. Es jums pastāstīšu stāstu par vienu sākotnēju spirituālu garīgo tēvu. He had invited me to Hungary. Viņš uzlūdza mani uz Ungāriju. We went to 3 cities. The last city was Budapest. Mēs apciemojām 3 pilsētas, un viena no tām bija Budapešta. Thousands of people come. Tūkstošiem cilvēku sanāca, And they follow a method. un viņi skatījās, kas notiek. When we start the program in the morning, Mēs we pray. kad mēs sākām programmu no rīta, We pray with the local people who are joining us. mēs lūdzāmies kopā ar vietējiem cilvēkiem. The local leaders, we pray over them. Sorry? We pray over the local leaders. Mēs lūdzāmies par vietējiem. Ralph Martin had an Vadītāji. interpreter whose name was Susie. Un tur bija tūks, kuras vārds bija Sūzī. And she was standing next to me. Un viņa stāvēja blakus man. So I felt, okay, let me pray for her. Sorry? I felt inclined to pray for her. I felt like praying for her. Mēs lūgties par viņu. Because she was looking very sad. Jo viņa izskatījās ļoti nobēdājusies. So I began to pray in my words. Un es sāku lūgt saviem vārdiem. But she was still sad. Bet viņa vēl joprojām bija nobēdājusies. So I started praying in tongues. Tad es sāku lūgties ar mēli. Within a few seconds, she began to jump and dance. Un pēc dažām sekundēm viņa pēkšņi atdzīvojās un sāka lēkāt un dejot. I didn't know what was going on. Un es nesaprotu, kas notiek, jā. And then Ralph had to give his talk, so she had to leave. I couldn't ask her. Un viņai tad bija jādodās projām. And she began to translate.
Un viņi sāka tulkot. And I saw she was full of fire. Un es redzēju, ka viņi ir pilna More than enerģijas. the other two cities where she was translating. Un viņi visu laiku tulkoja. So after Ralph finished his talk, Un pēc laika, kad viņš pabeidza savu... we had tea time. We were having tea. Tad mums bija tējas laika. Mēs dzērām And we were all sitting in one room on a bench. Mēs visi kopā sēdējām. Just like this. Jā, Shoulder kopā to tieši shoulder. saspiedušies. And Susie came from the door. Un Sūzi ienāca iekšā. She came running to me. Un viņi ieskrēja pilnīgi. She pulled the brother sitting next to me and she sat there. Sorry? She pulled the brother sitting next to me and she sat there. Jā, kad viņi parāda nost blakus brāli, kas sēdēja man blakus, un apsēdās man blakus. And she's telling me, where did you learn the Hungarian language? Un viņi sāk jautāt, kur jūs esat iemācījies? I said, I don't know a single word of Hungarian language. Es saku, es taču nemaz nepazīstu ungāru valodu. No, you spoke to me, you prayed for me exactly what I was praying to the Lord in my Hungarian language. Jūs zināt tā ungāru valodu, jūs tieši lūdzāt. So the miracle took place through this crazy guy, you know. Jūs zināt, jā, viņi teica, jūs nevarat nezināt ungāru valodu. Then they brought the camera and they taped this miracle. They brought the video camera and they taped my testimony. Un tad, jā, kāds bija nofilmējis to, ko es biju runājis, ja? You see, I started praying in tongues. Jūs redzat, ka es sāku runāt un pielietot savu mēli. So God took my words, turned it around, and she could hear in Hungary language. Un tad, kad es runāju savā valodā, Dievs paņēma šos vārdus no manas mutes, iztulkoja un ielika šos vārdus ungāru valodā viņas ausīs. And it was telecast all over the world on the Choices We Make television program. Un, sorry. It was telecast. It was on the television. Tas bija... EWTN. Jā, tas bija pārraidīts arī pa televīziju. So the miracle can take place. Un tad mums nozīmē, ka... Maybe now I speak in tongues and you understand in Latvian. So that is the first gift of tongues. Tā ir pirmā mēles dāvana. Then there is a second that helps us to pray to God. Otrā ir tā, kas ļauj mums un palīdz lūgties Dievu. Scripture tells us in the book, in 1 Corinthians chapter 14, the whole explanation of tongues, you can read it. 14. sadaļā jūs varat izlasīt, nezinu, kurā tur sadaļā, grāmatā, visas šīs mēles dāvanas. All the gifts are to serve the others. Visas šīs dāvanas ir ar nolūku, lai atrisinātu un palīdzētu citiem. But the gift of tongues is to serve others, but also to build yourself up. Bet palīdzot citiem, mēs palīdzam un veidojam sevi labāk. It will charge you. Tas ļauj mums visiem pašiem sevi uzlādēt. It is a multi-purpose gift. Tā ir multi. You can use it for many, many things. Jūs varat pielietot tās dažādiem nolūkiem. So you must ask for the gift. How many have the gift of tongues? Jums jājautā pēc tā. How many? Cik lieto šos mēles? Today I'm going to pray that all of you have the gift of tongues. I want to pray for you that you will all have the gift of tongues. Es lūkšos par jums, lai jums visiem, katram no jums būtu šī gara dāvana lietot šo mēles dot. Do you want it? Vai jūs tiešām to vēlaties? Amen? Yes. I must tell you what happens when you speak in tongues. Es jums varu pateikt, kas notiks, ja jūs runāsiet ar šo mēli. When you speak in tongues, you don't speak to man, you speak to God. Kad jūs runājat ar šo mēli, jūs nerunājat cilvēku, bet jūs runājat ar Dievu. It is in Corinthians, 1 chapter. 1 Corinthians It's chapter 14. Vēstule Korintiešiem 4. sadaļā. You speak mysteries to God. Mysteries. Jūs runājat noslēpums. Yes. Noslēpums.
noslēpumus, savus noslēpumus Dievam. But nobody understands it. You also don't understand it. Neviens nesapratīs, un jūs arī nesapratīsiet. So the Holy Spirit uses our tongue and our vocal voice. He prays to God. Noslēpums tajā, ka jūs lietojat savu vietējo valodu un When you pray, un tas runās ar Dievu. when you pray in tongues, Vai jūs lūdzaties savā mēlē, the Holy Spirit and you become one. Jūs un gars kļūstiet vienoti. Yes. So when you become one with the Holy Spirit, something must happen to you, right? Ja jūs kļūstat vienoti ar garu, kaut kas taču ar jums notiek, vai ne? And Jesus told us Un what the Dievs Holy stāsta- Spirit does. Un Jēzus ir stāstījis, ko tad gars ir izdarījis. He is a comforter. Sorry? He is a comforter. He gives us comfort. Tāpēc tas Dieva gars dod mums mieru, He is an encourager. mums iedrošina. He builds us up. Viņš ļauj mums He attīstīties. is an advocate, a lawyer, pleading on our behalf. Viņš mums palīdz tiekties uz augšu. He gives us the knowledge of God. Viņš dod mums zināšanas. He allows us to operate the different spiritual gifts. Viņš ļauj mums labāk un pielietot šīs Dieva dāvanas. And you get the mind of Christ when you pray with Him. The mind of Christ. Jums dos šīs Thoughts of God. Dieva dāvanas, lai to darītu. So, whenever you pray in tongues, these things are going to happen to you. Kad jūs lūgsieties savā mēlē un šīs mēles palīdzību, tās visas lietas notiks ar jums. It is like the mobile which gets discharged. Tas kā mobilā ievirīce. Then you put it in the electric. Kad jūs pielietojat, kad jūs uzlādējat, tas ir tā kā alegorija, tieši tāpat. When you pray in tongues, Scripture says, the man who prays in tongues gets built up, he gets edified. Tad, kad jūs lūgsieties šajā mēlē, tas jūs tā kā uzlādējat sevi. Radiet sev papildus enerģiju. Whenever you are in problem, you feel sad, you are confused. When you pray in tongues, it slowly, the power of the Lord enters you. Kad jūs lūdzaties, tas lēnām jūs uzlādē. So we must use the gift of tongues. Tad mums ir jālieto šī gara dāvana, šī lūkšanās. Paul says, I pray in tongues more than all of you. Es esmu daudzreiz lietojis šo, daudzreiz vairāk kā jūs visi kopā. I find I pray more in tongues than my whole group. I know that. Es pats lūdzos šajā savā mēlē vairāk nekā visa grupa. I can give a talk, just go and give a talk. I can give it. Es varu brīvi runāt, es varu dalīties ar to. But for 15 minutes, if I pray in tongues and give my talk, it has more anointing. Ja es to darīšu tiešām no sirds savus kaut vai 15 minūtes, tas kļūs. I get more inspiration and deep insights into my talk when I am praying in tongues. Es kļūšu bagātāks iekšēji, zinu sevi, ja tajā brīdī, kad es lūkšos šajā mēlē. And the people are able to understand better because when I pray in tongues, God also opened the ear of those who are listening. Un ja es lūdzos šajā mēlē, Dievs saprot, ka visi atvērsiet ausis un klausīties. I do spiritual warfare. As I pray in tongues. Es tiešām dodu visiem garīgās labūšanu lūdzoties šajā mēlē. So are you catching my points? Jūs tiešām sakojat man līdz, ko es jums mēģinu pasniegt. Let's this evening go home with the gift of tongues, which is going to make a difference to you. Un šajā vakarā ejiet mājās un sāciet lietot šīs gara dāvanas. It is very simple. Tas ir ļoti vienkārši. All you have to do is, Lord, ask for the gift of tongues. Tas ir ļoti vienkārši. Dievs lūdza mūs lietot šīs gara dāvanas. And He will give it to you. Un Viņš Dievs to jums iedos. And then you start using the gift of tongues. Un Make it 24/7.
Un tad jūs pielietojat šīs gara dāvanas 24 stundas, 7 dienas I can tell nedēļā. you so many stories. Un jūs redzēsiet tik daudz brīnumu lietas. When the gift of tongues has changed situation in my life. Un kad šīs Dieva gara dāvanas sāk mainīt jūsu dzīvi. Sometimes it is very difficult to keep preparing many talks. Dažreiz ir ļoti grūti un vajag speciāli sagatavoties priekš šīm sarunām. So I walk in my kitchen praying in tongues. Un tad es savā virtuvē staigāju un gatavojos un lūdzos So I go savā mēlē. And then as I begin to pray, I get downloads from heaven. Un tad es šādi lūdzoties, es sāku uzlādēties Point number 1, sub point number 2, and I get my whole talk. un es sāku uzlabot un sāku veidot savu visu runu. Sometimes my community brothers and sisters make me go mad. They do terrible things sometimes. Dažreiz mana paša biedrība un brālība tiešām tracina And I want to go and catch his collar, you know. Un es gribu, man tiešām raustās dusmās, jo es esmu nervos. But I'm not allowed to do that. Bet es nevaru, es neesmu tiesīgs to darīt. I have found that first I must get my anger and emotions stable. Bet es esmu atradis veidu, kā sabalansēt šīs savas emocijas un vietas. So I say, Lord, stabilize my emotions. Un es stabilizēju savas emocijas, Then I pray in tongues. kad es lūdzos savā mēlē. Slowly the gift of tongues allows me to be at peace. Un šī lūkšanās savā mēlē palīdz man nomierināties. I tell the Lord, I felt like catching hold of the collar. What do you want me to do? Un es mēģinu saprast, ko tad tās brālis mēģina man pateikt. Then the Holy Spirit gives me counsel. Un tas svētais gars ļauj man He nomierināt. says, call him your home and give him a nice cake. Un viņš sauc man mājās un iedod man ļoti garšīgu And kūku. then gently tell him what you must tell him. Un tad es lēnām stāstu, ko viņam ir jāstāsta. I'm very serious, you know. Es When esmu you ļoti pray nopietns. in tongues, the Lūdzu, Holy Spirit guides us. He's a Lūdzu, counselor. priekš sevis, jā. If you're mad at your wife and very angry, don't shout at her. Pray in tongues. Un ja jūs dažreiz esat ļoti dusmīgs uz savu sievu, neļaujiet uz viņu, bet He will lūdzieties change your savā. anger into love and you will go and hug and kiss her. Un tas palīdzēs jums savas dusmas pārvērst mīlestībā. Jā. I'm very serious. Es esmu ļoti nopietns. In fact, as you begin to pray in tongues, she will start smiling and look very beautiful. Un ja es sākšu lūgties savā mēlē, viņa sāks izskatīties ļoti skaisti un smaidīs. When you pray in tongues, you can pray longer. Un ja jūs lūgties mēlē, tas var ilgties ilgi. You can worship better. Jūs varat pielūgt labāk. All your gifts can become more powerful. Un jūsu gara dāvāns kļūst spēcīgāks. You will have more peace, Un jums nāks iekšējais miers love and joy. un mīlestība un prieks. Do you want it? Jūs tiešām to vēlaties. Let's just stand up. Ceramies augstu. Let us take a song. Uzdziedāsim. So this is what you are going to do. This is what you will do. Ko jūs darīsim, jā, kopīgi? Vienkārši, tu raidījumā pat vienkārši. Vienkārši dod pa stīgām. Nāc svētais gars. Holy Spirit. Es tev mikrofonu iedodu. Nevajag neko, And see, you have to surrender your tongue, your voice. Lietojiet savu mēli. Jā. You must surrender to the Lord. Are you surrendering? Yes. Jā. Second thing is, Otrā lieta ir, you must ask for the gift. jums jājautā pēc šīm Say, dāvanām. Lord Jesus. Say, Lord Jesus. Sakiet, Dievs kungs, I ask you for the gift of tongues. es lūdzos, dod man šīs Dieva dāvanas. Lord, grant me the gift of tongues, Dievs, kungs, dod mums šīs Dieva dāvanas. so that I may be built up in my Christian life. Tās man palīdzēs veidoties un augt savā kristiešu dzīvē.
So open your mouth and ask. Atveriet savus mutis un Lord jautājiet. Jesus, grant me the gift of tongues, Dievs, kungs, dod man šīs dāvanas, so that I may be able to worship you. lai es spējīgs pielūgt jū tevi. Lūdzu, And that I priekšā, may praise you. lūdzieties, And that I may be built up in you. un es varu augt sevi iekšā. I want to do great things in your name. Es gribu darīt brīnumainas lietas But tavā I am vārdā. weak. I am very weak. Es esmu ļoti vājš. I need your power. Man vajag spēku, dod man šo And I spēku. thank you for the gift of tongues. Es pateicos par tev par šo mēles dāvanu. Charge me up. Lūdzu, uzlādē mani. So here I give you my tongue. Es dodu savu mēli tev. I give you my vocal cords and my voice. Es dodu tev savu sirdi un savu balsi. Put your words into my mouth Liec savus vārdus manā mutē, so that I can have the language of the angels. lai caur manu mutu nāktu eņģeļu So that I balsis. may be filled with your power. Piepildi mani ar I spēku, may be able to do great miracles in your name. lai tas man ļautu darīt brīnumainas lietas manā dzīvē. Thank you, Lord. Paldies tev, Dievs! When you over us, we receive. Jā, jo, ja es jau lūkšu tev, es to noteikti dabūšu. He who seeks will find. Ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened to you. You say that. Ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened to you. Tell that. Translate. No. It's in the Bible, right? Jā, kas ir rakstīts Bībelē. Ask. Jautājiet, un jums tiks dots. Seek. Meklējiet, un jūs tiksiet And atrast. knock. Knock. Klauvējiet, un jums tiks atvērts. So ask for the gift of tongues. Jautājiet, lūdzieties pēc šiem dieviem. Ask. Jautājiet, lūdzieties. No savas sirds, tiešām. So you must sit. Jums jā, tev arī jādzied, jā, lūdzu.